ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ 30-40 ꯔꯦꯟꯖꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯨꯝ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯌꯔꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯀꯦꯖꯟ ꯋꯦꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ What's up, people? It's Johny here again. I am Caratlane ko. Sigi Thangmeiband DM College ki hek opposite ta. Caratlane se ko jewelry shop ni ko tata na on to ba. Taniski makhad lei hai tare ko. Aduni Caratlane se me amna sudum khangirang gani online de amna popular oi bidi ado moi physical stores jo Manipur da lei re ko. Caratlane se nupi oiba block oin la ni ko si is de ko okay do have the Manipur da housing festival seasons me am la ka do re ningol chakoba Diwali me am la ka do re ko aduna sana gumba lesion ning mo koning ba lei ga di Caratlane se dum lak pi raga adum leibi badum yare ko aduna loina bok lei earrings lei ko gi keno lei ko gi ring lei adagi pendant lei adagi necklace ke me am lei ko nupi gi aduna ngasi gi blocks di especially for the ningols of Manipur aduna me am yeng biro ai video se matang hapchara ki okay sisna a pet showroom ni ko pet outlook ko mo uchara ke side ga lei me am se ko necklace kind lei adagi the earrings ke me am lei ko earrings me am lei side is earrings ngakni ko aro sigi me am se swaina yeng de ki ngyan ta roi items je pick ni na ko aduna keno tor se makhoi gi toentare staff ka toraga unaraga ketare amamom toraga wari dum saraga items du yeng sai tare ko ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ 30-40 ꯔꯦꯟꯖꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯨꯝ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯌꯔꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯀꯦꯖꯟ ꯋꯦꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯛꯇꯛ ꯇꯧꯔꯒ carat kya hoga कैरेट से 18 कैरेट लानी बा 18 कैरेट का माजे रोज गोल्ड ने बा रोज गोल्ड येलो गोल्ड अदगी व्हाइट गोल्ड है अहुम ले बा वेरिएंट दमाना रोज गोल्ड वेरिएंट ओइ बने बा अदुगा मागी प्राइस रेंज से हाइफेटंग उचर के को सिदा ले मागी प्राइस से होजी 62,764 एक्चुअल प्राइस ना 73,000 ने बा को होजी 20% डायमंड दा ऑफ ले बने बा अदुगी प्राइस से 62 लाख बने बा अदुगा मागी price breakup na sila ko magi 18 carat na kya piba adagi diamond sila na kya piba adagi making charge ka sila loi description na udam ne adagi sisina kara unique oi design hadi magi collection je aranya ka oi ko ado magi bamboo sum roots gumba do mara gumba do adai lok thok ne ba u gi mara gumba dagi mai design kara unique oi bane mana 18 carat yellow gold sina sagi dona rose sina yellow my price hai pe yeng de ke sina my price le re aseng ma price na 83,000 le ba after discount 71,000 le ba to magi price breakup gold gi price ni sile re diamond gi price ni sile re making charge ka lo sile re हंदकिजना व्हाइट गोल्ड ने मागी ngasai color variant ahum haijagibdo sisina white gold oidiba sisu dum occasion wear gumbagi dum phajabani daga magi mana 18 carat white gold ni my price na exactly mathangisina solitaire da laani hadi single stone da diamond chaw oidune ba magi solitaire haina laani mana single stone ngak to oidune sina starting range se solitaire je 40 da de hoye khoi gidi 40 da de hoye sisina yellow gold 18 carat na to oidu 18 carat ngak to okay da yellow gold da magi design se mai to ko amle chuma snong daily wear ko malak ba si daily wear orsu yani adum daily wear orsu yani dum occasion wear orsu yani my design je ko sina white gold ra kadune ba daily wear or ga su kasum hadi magi diamond je fall out to be chance ti le roi ba 18 carat ta lei bani na aduna daily wear
Sina 59. Season 59,000 labor after discount. That is season 83,000 labor after discount. Actual price na 94,000 labor. Offer labor. Handa kisisu solitaire oidini magina matai da stone yawbo oideba single ngasai dana single solitaire oidini ado handa kisina matai da ju nung yawaga solitaire hani oideba handa kisina silere magi stone je mayai kisina solitaire oidini aduga matai kisina diamond macam yawaga solitaire oiba magi design ni price range is starting going to Sisi jo dum ngasai git maina dum 40 solitaire already dum 40 da dum starting horani ba adu magi price na exact price se kamai to ge da goal ni na kon daily price change to ni na dum nukti gi yeng da ya da bai tare ko adu ngasi gi rate ta kamai to ge ki rate ta 61,256 rupees ne lai se magi price breakup na sina price breakup ne ba ko silai mems weight ki matugina the diamond started oi ba ka mems ki matugina rates lu loi le price ana ye ga tham handa kisi ju white gold da oi diba aduga mai mayai gi achau bajina solitaire oi diba aduga atop bajina diamond macam cha ha pa ga magi design phajaba ma semba magi design is my name. Cheap price kya leba? Magi price na after discount 74,000 lega. Okay. Hana MRP kya lena? MRP na 77. 77. Okay. After this how 20% diamond the offer leva ne ba. Magi offer to sile magi price very up to. Okay. Ado mayam mai asik lei Caratlane Thangmeiband ni ko ado mayam sigi jewelries ko asik kana solitaire ring ne asik kana ucha rei se ado sigi sedum casual wear oina adagi akoi occasional wear so ina diamond studded ke mayam 18 carat ke mayam akoi se kucha rei bane aduna leibi ning bale ga dim Thangmeiband gi sidam to lakbiro aduga apa manu khanbiro hai tare ko sisina white gold ga white gold ga yellow ga oidune ma sisina mayai gi sina solitaire ni mata ga magi nung macha macha khile sisi diamond ni udoga makha da magi yellow khara ya sina yellow gold oidune mata gi sina white gold oidune white ga yellow ga mix to oidune okay magi price na 41,000 lei okay actual price na 44,000 lei after discount sile magi price rate na sile okay season season na demo in thambani adi dummy oina kaigumba low solitaire gumba hadi diamond khatang oina lining ba khudo yaw da lining ba kangu gi samaina magi shape pe ka khanbira matungda magi carat khanbirani hadi magi diamond kyamuk chawhaningi haido khanbirani aduga magi color check tawani sida ai aduga magi clarity check tawani aduga magi price to khalaga my to nyare oda to bayane okay ado order to orkanda delivery di kya kini chan delivery se normally do solitaire gi dum 25 to 30 dai muti change ba okay ado normal delivery ko gi sigi ready made che wara gana 15 mutang change ba okay ado production ana ko le ma gi dum 7 days sang ba jawe ba ado ga do solitaire gi na id process kitang sang mani na 30 days time chang okay Sisina platinum ne adi sisina adum both unisex ora ni nupi nupa ju dum sina ba ya ba de kitang chaw pa kang sina nupa gi da la ni de kitang size pic ona nupi gi da anam mana platinum je moi wedding band gum ba da wedding gi season na anam chat le hadi moi wedding gi da price ti kamai to starting price se dum platinum gi se 30 adum diamond yaw da plain sigumba sina adum 15 16 13 adai lei adoga magi diamond khara yawaga adum 30 adai dum lei so much ka takam dong wale ko diamond ji chaw ni na nupa gi di dum khatang thana sarak pani na adum 30 40 dai de hongoi nupa gi adum nupi gi na kitang price pick up okay magi size to gi matung ni ko okay hengala khadoi ni na okay so much engagement ring adum ovia wedding gi sida dum ya okay na mi chili no ma'am somgi love one da ko propose to ni wala ga di sio mama para ga di ko to couple sei yes adum haira ni ko
some the labor ring sections in Jina within 25,000 manung the labor ring nebo. I did delivery the more comfortable oiba. Aduga Yamkana, Dokanozu, heavy weights, lightweight, Aduga season 18 karat yellow gold nebo. Duga song is na 14 karat or rose gold or Kaduneba. Okay. Aduga Quiggy the mainly a Quiggy the season of a say Penone, I don't know a size of Habira Manico, ID, side and quality seasoning, Aduga. Is certified with diamond. Hong had Nadum Kanaguma Karanadi, Chumnegi, Achamba stone laga and Hangapusuawa. The price range, Dungasagi, diamond like 15,000 diamond Pangbaga, his diamond ring and Pangbaga is Yamnakano, Anga going to Okodo Haida in it. The Kanda, when it has a Bazu, Yawe, Adugo, a sing, but you could be the certified diamond name. Within 25 k range, the labor Pambuneva. Okay. How many can you talk some samples of beings? Price as excess minor check or yang the other book, you know, the gold price daily changes labor in a car, how you in a price. Price evening, but the price okay. How's your actual price 12,997 labor. Ado Kugize, Hosix, Handak Task, and hiding a ship of Yoina, diamond price 20% discount labor. Okay. Ado discount Matunda 11,682 the Pango doing season. Okay. See actual website the orange because you get some money coming up. Oh, I don't need to raise it. 11,600 something later. Change 82 rupees later. Ato ba money sa biyang sila? So 18 karat yung sa ba? Sige sila 18 karat gold or kanyo ko. Duga magi price range yung asay di gold. Di purity ki matungin na difference la kaniba. Correct. Sila magi actual price na 19,470 neba. Duga after discount, kasi pinapang dos na 18,070 da. Okay. Sila ma'am. Ado ko dum website dum thok pane ba price breakup kumba dum ba khang ba le go sumai na makha dum thok pane ba hadi ko Caratlane gi application do su yaw bane ba it's the simple no ulo ri dum sa like okay am pose alo मैं मैंने ngasi video sender ai si ko gi Manipur gi ningol sing gi damakta special blog ne ko Caratlane Kanagumba hadi dum application je akoi gi si je oidone ko magi page to adu smaina sida find store hai nyaw is ya kai gumba city sida changbi raga akoi gi da hadi nearby location da pin code gi matung ina store du tholakani ba Thangmeiband leib na koi Thangmeiband da smaina select to bi re da na ko akoi gi da kari kari product lei ge leite have do loina yingba yani ba sida du ka sida filter to raga gi size to karamba size lei ge karamba range gi na kari lei ge adu loin sida yingba yagani filter to raga sida okay yamna lai halle ko adara ma'am koi gi Manipur gi ningol se gi damakta namjaba blog ni ko aji ningol chakoba Diwali ke ma'am lai adana gift item moina se dum lebi bi are ko natragana isa gi oina personal collections oina dum to bi bi are Caratlane da ne gi jeri se Thangmeiband DM college gate ta ko akiro ya amaro season mix oira ni muka adu mainly to kudi ayamba di white gold ngate ne ko season sia duga season white gold ne platinum da ju lai geni amna lightweight oi bado ko platinum haraga mi hadi tum khangda ba sing hadi tangi hena khanna bado hauji di platinum ne ho ma bane this diamond yaw ko gi magi diamond gi price no wang ga da platinum tangi be wani ba gold ga yeng ro ga di hauji se gold rate si am wa khat bani na platinum ne hena ho ma bane ba du kana go mi na engagement go ma gi am hadi yamna budget oi bada sugumba ring go ma pa ma ga su dum lei gi ni ba platinum da zo okay loi phaja boi ningi ai okal da tim design so unique oi ba ko isabi macha sing de ko ye working women sing lai dana ko ma thabak to ma tam do office wear oi ba si heavy mat kano je jewelry ji nungai te dana ko de ge du gum gi da ma ka hadi yam suitable oi hai da re ne sisna ko ye kitang price range se kitang hela ani ba ko song isna
ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯦ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯑꯃꯅꯤꯁꯨ sample ꯑꯃ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯟ ꯍꯥꯏꯅ collection ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯖ ꯐꯖꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯗꯤ ꯎꯠꯄꯗꯤ ꯉꯝꯖꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯟꯁꯀꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ 29,738 ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯒꯣꯌꯤꯡ ꯃꯟꯊꯂꯤ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 25,277ꯗ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯤꯗꯤꯟ 30ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯑꯉꯧꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯟ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯣꯉꯥꯟꯈꯤꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯇꯔꯐ꯭ꯂꯥꯏ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯛ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯏꯪꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯔꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯅꯩꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯇꯦꯜ ꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯪꯒꯦꯖꯃꯦꯟ ꯔꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯛꯑꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯅ ꯋꯤꯗꯤꯟ 60,000ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯨꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯎꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯑꯞꯇ within 60,000ꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯁꯤꯅ white gold white gold sina akoigi men's collection nebako nupasinggi adu anambana carat sidi 18 carat oirani aduga diamond used tore songsina white gold men's collection oirani aduga magi price range na 35 tagi hawuni ko koigise adu akoigi price size ki matungina jong ko difference lai ko hoi hagi size ki kitang chapolagna price kitang hingalakpa maina lakna price size ki matungina difference lakne aduga gold metal ki matungina jo kids ki jewelries में हम लाइक हो सिगी से एपिथेस में यू से ब्रेसलेट ले तो ngang macam macam yang pasal-pasal में हम ले रहे earring pasal-pasal में हम ले रहे को ngang में pim macam में हम की को itu se bracelet को price ini starting kemana itu क्या मुझे मोगी अंगांग इस प्राइस है क्या ना 4,000 तक ही होगा 4,000 ना 8,000 के तुम्हारे लाख ने होगा तो मोस्टली अंगांग किड्स कलेक्शन में जो लेटेस्ट कलेक्शन है डोरेमोन से होते हैं होगा तो लेटेस्ट कलेक्शन से सिना pendant को मोई देने को सिना pendant होते हैं रेबिट होते हैं होगा तो मुझे कोई ना कोई इंडिया तो साफ ना तेरा मुझे entirely कोई जी मपालम कोई foreign countries तक import होगा आते हैं बात country Singapore गुम्बा US गुम्बा okay मोइसे 14 कैरेट तक लोइना साए को 14 कैरेट हाइबदी माइ ड्यूरेबल होइना बन को अंगांग सिरकदौनिना होय होय अदुना कोई 1 year replacement policy जु लइए बका इन केस 1 year की मनुंग टेकपा अदगी तपप खपो सुम तौरगदी अखोइना दुम अनौब म दुम सिलकनी को ओके kitang long na haroga sina stuck earring sina dangler leire ko sina everyday wear ki damak adum lightweight ni adum nungai ba okay aduga sina price is under 30,000 da leiba earring leiba okay sida rose gold leire aduga sina dim yellow gold ga white gold mix tawkre aduga sigisi adum mamansu affordable oye adum hong bani na gifting gi damak su adum nungai re aduna aduga sigi earring sina di price under 40,000 da leigini ko aduga sisu adum lightweight ni na adum office wear everyday wear adum tobiyari sina stud oye aduga sina de hook ka stud se mix tawraga thamme cheju dum kya starting de sisi 20,000 to 40,000 di manunda leigini sigi price
aduga sina air cuff sina de dum heavy oi bedan lakhani ko sigisi diamond studded earring si gemstone 3 hour aduga sigi price na di amuka 50,000 gi above adum 1 lakh yaw si dum yawrani sigi na di Sisu 50,000 above boy there. oh money sina di adum daily wear gi numai re aduna just occasionally siba aduga wala hina numai re Okay. sina sigi earring sina di dangler ga drop oibaga sidaga su yaure sidaga na asum ki corner sida lei Price the starting kamai to. price is starting si 10,000 10,000 lagi aur. 10,000 lagi hawani Okay. aduga mathak kisina di some side le le basine 18 carat oibaga aduga middle da le basina di unstudded plain the 22 carat the oira khani si mathak kisi Okay. aduga some side corner da le basina chomuka 18 carat aduga unstudded si oiba Price the kya? price is in the 10,000 get above oil 10,000 to 30,000 sina di muka kare heavy oil sina per yawa drop lay sisi drop Price na kamai to. price na sige se starting si 20 the horani aduga dum 50,000 aduga range sa lay rani sige Okay. Mata kisi de. mathak kisina price product su khara heavy hoye doga price su khitang tangba sigina di adam 30,000 digi 70-80,000 dumaina leine sigi price Okay. asi necklace sina di makha da sida leile sina lightweight oi bani go aduga dum everyday wear dum sida yare sigi price se starting se 7,000-8,000 lagi hawani sida le basi sida aduga dum 20,000 dumaina le ni range aduga mathakta le basi na di starting se 20,000 dumaina hawraga adum 1 lakh maya da dum le sida kona da le si Kalau lagi saya 1 lakh pun lain ya pak. hoi adum munung da 1 lakh heller Okay. butterfly collection ne bako the butterfly collection je da hoje ki on hadi customers ne yam pam na bje ku ye blue color je obine na blue zinga da thamme ba khu gi di leibidi green da su leigini yellow da su leigini bako aduga magi khwai nungai ba mana hadi nga sai gi khu gi ma da color happy je si de ken ba khot pa ko khotom te lei re ba aduga khu gi sigi magi go purity sina 18 kerta nga ta sar ka ni bako dusmaina set on thamba gi one single piece on doge su ya gani aduga set on saje gi haraga zo dum set on saraga lo yani ba single na Okay. aduga songs na ko latest collection hai handaki hadi this month khata launch to bune ba mogra collection hai je akoi gi kaino da kundo da inspire ora saba collection ne ba adamagi mainly akoi gi kaino jidi magi metal je 14 karat la kani ba adu customize to ora 18 karat ta saje gi riya gani ba adamagi ngasai gi magi sigi collection je da tawri se akoi gi lai how kaino je kundo je hek pomak padigi hauna pura satkai ba hogi pulap oina include ohen mane ba moina ko dum ying bada yamna kaino ohen mane ba Price di. price range se magi se yamna heavy oi bazing sidadi 1 lakh adumaina euro kani bu ko Okay. aduga lightweight oi badada akoi gi kaino di dum 30 above sina ko gi ombre collection jina rose gold oi rakani magi kaino sina metal sina ko aduga magi sida happy se akoi gi gemstone ruby aduga diamond mix oi bine ba magi se color sing se aduga sigi dem ka diamond je ta hau ba hai bije sunglei le roi haidi nga sai gi mapanda yaw bana ti ba diamond je manung da loina yaw khra ne na khoi gi yamna smooth surface oi bine use to matam da su haidi pan ba khot pa ta hau ba kel hau ba aduga magi ki ngai ti oi tre khoi gi pendant collection ne ba ado pendant sing se magi price range se adum hoi 20 above the la ani sigi song gi section ring dina butterfly ki the pendant yaw re ombre su yaw re
ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯂꯤ ꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤ ꯍꯣꯡꯅꯕ daily wear ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯤꯗꯤ daily wear ꯑꯣꯏꯕꯗ comfortable ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯁꯤꯗꯤ daily wear ꯑꯗꯨꯝ comfortable ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ daily wearꯗꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯂꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯆꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 18 carat ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯣꯝꯒꯤꯁꯤꯅ 14 carat ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ daily wear ꯌꯨꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ comfortable ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯠ ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ나 ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ Caratlane ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ every purchase ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 6% ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯠ ꯂꯩꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯦꯃꯦꯖ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨ 22 carat ꯀꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ applicable ꯑꯣꯏꯗꯦ aduna haidi ado one time khakta nate discount je every purchase ta laigini hidi ngasi makta da ngakang lairaga maka mathang dam kalai matam da dum la yagani ba aduga hojik se koi gi kwak jatra ju lai ba date 5 se da oi banina upcoming festival sigi oina koi gi Caratlane gi side gi 15 to 20% discount adumai la kani ko adu hadi mayam dum share tawzani ba hadare ne dum kana ba se benefit se lomina se kwak jatra is na di dum sana lupa leksu maju phai haina banina some the links in below adum price ti kamai to price range is ju adum 15 above hoide okay the song is na price range se 30 above hoira kadeba sina bangles bracelet ne bako adjustable di adum oi gani hedi la crossing yam nuai gani 30,000 above lakane 30,000 above lakane nearly moi gi starting price point je 40 adoi de haweba adubu ngasai gi pot khara da 40 ki makhada lai bisu yaw ne adum apna 30 above ni okay mayam price is actual high three se kai no ha gi gold gi rate check the khena bani na ko aduna numti gi dum khena bu su ai every hour ku din khena ku su ai ko aduna laibi ning ma tam da dum khudak ta scan toraga barcode scan toraga dum na ki pung du gi price rate to du matu gi na dum torok de ne ko discount adum phang bi gani kai tare masai actual MRP to the discount tarak pe tarak to be ka adu ki kanu diwane aduna mayam the election bureau si le se Caratlane ne ko Caratlane ni adu Caratlane gi kai tare jewelries mayam collection mayam phasa mayam le Thangmeiband DM college ki ek opposite ta ko adu ne ji le se mayam the election bureau adu festival seasons mayam la aduna jewelries mayam ko collection to bining ko be adu icha sing angang sa sing su jewelry collection phasa mayam le ko imported mayam le ko adu ni hajik le je se adu lotion jara ki videos swaida mayam like subscribe on the toxin biramo ke apama yobira gadi ko adu matung la soin wana mayam hatter ke adu masi gi onadi bye bye